Golege Kodikode, good morning. Yamine me Robert Kim. You play on the Kokapli, for Andaman Kane. Hey, Uduko, Wada, Bangalore, the Yapira Mara Bakala education. I need funny. Ya Keba Choko, the Chotler, a Miller, Bethany High School, the Bangalore. The you play on the Andaman, the you play on the war, the Miller Webigo. The kini kan itu war wani ne madadi ta pok la lo basane promo pada mau si mau upload pole ta war pole ni jau de pasi upload the kini kan itu dulu kara ne pole ta tu ta tu minta mio lo ta le to pueto bakale ta o ta mim ta de the pi the tokia yasi kho ne missionary tra ta he ko bo the aware Miller Reverend George David. Aware Sala Cho the Cho and Miller Mula Cho. The Pinakani Sala Cho the Yamori Pane. The Cho and Obu left she holding the aware shirt Shayapi Chone. The Yatocho Pine the Mula Chone Yato 30. No, dito yung tiyan missionary the sala cho le the war nhau ni aware pi the tokuya kusi thani ashwe myo utagale Bangalore da aware shwe myo ne sala cho botple cho po ne Miller Bethany Home School the aware ne to baya to portale ashwe myo ne edodi da papuda let ho cho le Andaman se Bangalore the aware kuto ya the teba yemo pa le edo le shoya se Bangalore ni the pini khani ne yemo pa to se tam numa to basa awe te uro ta sutana pa kwa thwe khale se lo le tu ke he khwe le tu ke ple lo tu pokwa le kale tho cho le Bangalore lo the akoni the pi the to khia khisi thir ni the yele su Bangalore yasala tho cho pini the yasala pi third to ni Pini kane yata so many you are queenie dilo. Bethany Cho le kai principal no. Cho ni sala di sala me le tra mudra ne le founder ne awe ne apokwa ne apo ne uthaga apokwa chia da po mudra. Le apokwa chia ne lo ti ni ko lo. Le Chennai ne le linya ko Madras ne. Basa awe ne pasu ta le kasayo the lot at atat hago basa apukwa ne chiga ne call Lena Darrell the aware ne low tit ni kholo le awani khone le aware memory the aware hex Bangalore tiao is Bangalore the aware sala chobot ple sala hostel put ple lenya the sala chobot ple ne wale cc polo kane the chanda po taga the tratma utaga the suchi ne kane cho ne le kasa ta so we khone ba nu Joan sane pado kasayo babnu ko tukene ne dito assembly te ta tu pa te num ta te ne pado lo le awani ko ne cho ne kasa bat so we de wa babnu aji lo kai cho po ne o te tho yo yab le the cho sane pralo lo kai te me te taple o for to see to the ataple ne o for to see the kind of tratamasa ne o agata ya yosible wale support staff te ne o aga nuisible admin staff ne o aga yosible akone da peti balet khane mitmele kasa ta so ne te le tho di ba the kind of par na hu ta jo ne mi de let upload da le ne edo he pa pu ne at mi ne value le khane pe hiot apart from le academics them need and values imbibe to be good citizen to work hard to be dedicated to be committed ne patelo all the values went the awene chose and me chole all round development all to me the liu lewa ba khale talukwe ba khale tatuita sir ba khale ta craft ba khale performing arts ne
focus kalau kasi lo all round development the paputa god ye le tho chulo Bangalore de ta malo wi ne ye malo college the ye mai ta 30 fi chu ne ye chi mai ta 30 fi chu Bethany High School the finish sector ne the ye tra Reverend George David ne edodi to pa he chi master ta le a chu le sa lo le andaman ne a ko ne de ye chi ka da ye chi malo ta le chu ne le mula chu ne de fi malo ta le mula chu sector sa ne yo odo ta master le ye pa kelu de kla pale loba ta master de pi te pi te de ye master to de bakale social service bakale ta ko ta khemi ba te mi te myo de ye lu 20 or de le sa blu for de ta pita ma de kelo ta lo ye kate ta pita ma le ta kha le ye master pa nyo ni de ta sector to ko ni de ye ro tele me le sa ta master ko ni de ye master ye pa nyo de te ro me le ye gi ba da ye yo he o sitani le kane ko andaman de ye master pa nyo ye top wa pi ye po o sa ne o chia pi Noel de Daryl the pi sector 1984 ne pa ba do le accident ka ne ye pasha se ko wa di to treatment ho the pi ne kane tramudale amile miss menon de aweto lo te a po mu ne do de kwa thwe cho de awe he o ko ya pi ta sa shi le andra ne sector ne awe ne ko le di to ye che kadai se Bangalore de che master cho ye che tho cho de ye teo ne ke ne ye involve achi le ye pa nyo izwa ye master pa nyo le ye telo da cho ne de ye che ke te ne te ba ba sa te ne mi he che de be he na a khwe ya le mo na ka ma loi da le cho na ka do ne ba ta ma lo le na po chi ya go a ko ne so ko kwa de da the ko ne de yi ke yi ba chini le ye ke decide le ye ke check da se Bangalore the chini puelo ma de ye chini decision le ye ke check da se Bangalore de ye ke che involved da le Bethany High School the pi che khane de awe kwa thwe khale ke se ro a phom ne kwa thwe khale ke se de ye mane accommodation ye mane education le ye pochia go ye mane ta male Bethany School le salary da tra teloda the suchi ne pa promote as headmaster the suchi ne khayo ne ye me principal le cho ne lo the dito a history le tena ne ye salo dito chaunda pho kelo tra tama the headmaster the ke principal ne the ta wene ye ba tele mo kasaya blue pho ko de kasaya ta tu clear le yo lo de me le ye khel le dai se Bangalore kasaya ta tu ta clear le ba he che se ko andaman ye ma se ye pa khlu ye telo ta le cho kasaya ta tu ta clear le ye che da se Bangalore the odo ta pita ma phine the le ye o le Bangalore a ko ne the ke ne mo pa te pha de sai cha le ka share of force Bangalore de di to ye ke ba guardian le a wet de ho ne the mera ka sa blue pho the couple ye ta letter che we le sa le 1963 pa le mi satni ne ta le lesson le ye maloba ne asokta ne you have to trust God na ba alo ta khara ka se le ka sa su lo di ta ka bani na gon ta le ne ri ba ne na ma mani ma de te the chimit me on ye ti ya le khane commitment the hard work ne awane ne ke dai na lo ba mu ko khane ne mi mara tilo tolo ne mi mara thane tama ko le laga khane sia le na di ta na mara ne ba mara le tilo tolo the awane ne a reward all lo to le ne ko le ke ne pa ko dai ya se Bangalore ne te me le khre le wa ba mu ko le ye mara tilo tolo chini tani le ye mara tilo tolo le chot plo ne de ko ne de pa ko dai ya pa invite ya lo the ke ne ye ta ne pu retirement age it kane ke ta on visi no ne retirement ne
see the part retire lo but management ne adoi you continue as long as I can the when me le tiwale commitment ole tapita ma ko tiwale hard work the tiwale chole thole under my leadership akone the aware ne by a party law the awone lesson pado to me law the letter akone the me odo commitment dedication le tapita mane awone ne ke pagando ni mata tabita pulo the thermit me ti le thane me he ne pamane lo thane bamnu ko le kay ne dito peship khol ne sa ne kwat thwe pa agat pha ga lo the me the pa nyau pho pa le head lo ba tamasa pa has she pa has ye cho the pi masa te de masa lo le masa ko ne de we sa ne le clet bobo ne pado ne ma tamasa lo so what you give you get back can ye do hit advice le ale patasa boda wone pati patasa boda ne dota ge dota kha basatna ke ne pata ulet khan education it lot to loka bamnu khe sak to ne education ne meta red do to lo khan meta ludo kwedo lo dida ye le permit le mo pate phale ko bote awat khite sacrifice ta khala ga sel education lo education mi one pa dona tani akone the a sotan in about class education to make cho what at least to me but graduation level the dito nakadnap alotar the ba me le distraction ke distraction heto mu tasa kan akone the tasa put and ya do tell to ba focus le education the ke le mainland meet to sane le ko andama ne padu de re o da tamalo cho o padu cho o private cho o the patiwa le pelu a phale andaman de mane awat de tho cho pi tho pale khan college the sisi ne le ma alo tamalo higher education de ko wa akone de wesa ne pe do thi le papa nyau pho de o do class tamalo class higher education class tapita marifa the no let khane bakhale art and craft sanane ni ma business event ne kaletho letho lo the your last the final advice ko ni nakwa padu ywa le na tanyo give god the first place in your life the ta kapane ka fall into place lo bamnu ko khane awani ne kasaya ne me kasaya tagale asoge wa pemi pa do ne akone that pe do dito tu odo tabuta ba tu odo ta yu yo kasaya tu odo tanna le kasaya phok ko le kama ta ge le tu awone re do to